يسألك الناس عن الساعة قل إن kau ni kek om cam dekat dekat perut masjid. Mana habis? Mana kau belum dah? Tadi tidak hajai lom masjid ni tumbuh pas tidak non di medan kuah pas cocok kadut mendung gede sakit Alek rumah nanti. Mana bang? Rumah tu eh. Tapi ron tu nanti nyawa. Mampu ada tu eh. Oh, Pak Maya. Abu Ulin.